waliyaɓe fuuta ko yimɓe mawɓe ɓe hooliɗen en hoynatama aybinen pooma waɓen waliyaɓe fuuta ko yimɓe mawɓe ɓe hooliɗen en hoynatama aybinen pooma waɓen waliyaɓe fuuta ko yimɓe mawɓe ɓe hooliɗen en hoynatama aybinen pooma waɓen. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يفوت عند دفتر توحيد عند وندن جنبه ويتند العقيدة الطحاوية لإمام أبي جعفر الطحاوي دفتر لولو ده أندان يتتون في فند أهل السنة والجماعة. إن جنبها هوت دين وقدر لهم أقدار الله سبحانه وتعالى بني به ويته كدريه هند إن شاء الله كتب رواتر كدي جنجتين كك جوما دفتر لهم ماكينون وضرب لهم آجالا بمعنى الله سبحانه وتعالى كدي بياني به ما ودني به لجة بمعنى كلا كهيدين كان ندو نمري لجال كفؤي نمري لجال كلاني ko heddotowo ko Allah subhanahu wa ta'ala Allah ko dali kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram jakami andi ka anna do kala ko wonda hide kala ko nanda fi mudu si won Allah subhanahu wa ta'ala andu no wodi ka fuddi hide mari non piji go hidi wodi kadi fuddi kono di lannata haraka di na Allah subhanahu wa ta'ala kono non ko fuddudi wono innen aljanna on kanyum hite ngen ko tagange aljanna ko tagange kono si woni ha natama gelannata hite ngel gelannata aljanna on lannata jakam nandi piji go hino wodi hidi mari kadi fuddi hidi mari kadi lanni piji go non no wodi hidi mari kadi fuddi kono di lannata Allah subhanahu wa ta'ala non kanko alaka o fuddi alaka o hatti kono nde toɓɓere nde wonde nge jangude ɗo inni Abi Ja'far al-Tahawi naafi ɗe toɓɓe ɗo ko kanko woni e fefidade ɗe winda ɗe toɓɓere nde janguɗa ɗo wo hino mari dalil fil kitabi wa sunna toɓɓere kadi nde janguɗa wo hino mari feddeji yaltinaɗi joni noon haray nde toɓɓere nde wonde nge jangude fi koddoriye saabu ko fi koddoriye wonde jangude ɗo ceernoɓe men fou ulama i tawhid no halde fotti sa falama heɓo nambara ko landagol e galdamal ɗo ko fi hon ɗum bimana Allah waɗima tampuɗoyna ko fi hon ɗum Allah waɗima nawnuɗo ko fi hon ɗum ceerno ɓen inni wondema enen ko haqqille men ɗen no woodi kadi fuɗɗi no woodi ka haqqille bani adama hatti allahu subhanahu wa ta'ala noon kanko ko kanko tagi bani adama wen ngel o yini ngel bani adama en ko ngel lo'u ngel wa khuliqa al insanu da'ifa bani adama ko lo'u ɗum jakami andi bani adama no lo'i naafi tun kaka tagudi haqqille makko ɗen kañum kadi wata hoɓidagol peeji ɗin fof ko ruwaɗe peeji goo hino toon Allah ko yamirma ko ya gomɗin ko wirni wa yu'minuna bil ghaibi ibe gomɗi ibe hooli ko wirni no jeano e hoolagol ko wirni ko galdamal ngal on e jangude do ko duriye sa fuɗɗike landitade Allah fi honno sabu Allah inne kal qur'ana ko non o winni kanko honno o waɗay ko o faala la yus'alu amma yaf'al o landitaake ko o waɗata Allah kañum o landitaake ko o waɗata so waɗima tampuɗo ala landotoɗo so waɗima hettiɗo ala landotoɗo so waɗima bani adama ala landoto ɗum so waɗeno kadi ko wiyete kulli ala landoto ɗum la yusal amma yafal wa hum yusalun kono onon o landitoyte joni noon ko ɗum waɗi galdamal ɗo ko ɓe initeɓe jannguɓe philosophie ɗe gande philosophie ma ɗe feddeji goo hino toon ɓe haɓɓitoto ko woni wo ko haqqille ɗen ɓe yurnotto ha ɓe faama joni noon haqqille bani adama no hatti no woodi peeji goo hino woodi bani adama wata hoɓɓidagol ɗe si tawi woni hay jinna no wooda kono e ha hande e hiyali ɗi no ɗi wayri noon ɗin ɗolle hino wooda itti e sikki kanko Allah inni kon ɗum ɗo haqqille mon wawata huɓɓidagol ko ɗum waɗi darsu men feƴƴu ɗon e darsu men mon ɗen jangude ɗon oɗo kono o woniri noon gomɗenirta ko ɗum waɗi alqur'ana on no manti homɓe nanayɓe ko wirni kon ɓe nawno amanna min gomɗini kono sa yurniti kayni fi honɗum ceerno ɓe inni haray anati e ko wiyete e majjere sabu haray on fi honɗum ɗon haqqille maɗe no woodi ka fuɗɗi haqqille maɗe no woodi ka hatti joni noon Allah subhanahu wa ta'ala enen en jangino wondema piiji ɗin fof ko eɓɓaɗum ɗe kulle ɗe yiyeten no taga fof
Allah subhanahu wa ta'ala fi tagore nden o fi tagore nden ado yo tagude kammu e leydi duuɓi guluuji 50 sike duuɓi guluuji 50 feƴƴi so si Allah tagore nden kono nde yarata o yamiri kadi karambol ngol windi sabu ko karambol ngol atti tagude nun wal qalami wa ma yasturun o yamiri karambol ngol windu karambol ngol inni ko ɗum mi windata Allah inni windu ko waɗata kon ha ñande dargal ngol windi fop enen ko ɗum howli ɗen joni noon ko honɗum wonde e jantonorade ɗi fiiji ɗo andintin ɗen fi ko wiyete alqada inna wondema alqada wal qadar fi ko wiyete kodoriye ɗum ɗo siɗa faala faamo dawal ngal ko ya ɗettu bindi ɗi no woniri noon gomɗina hara a liñaali sa fuɗɗi ke landitagol ton ko fi honɗum haray anga majji sabu haqqille men ɗen heno hatti joni noon Allah subhanahu wa ta'ala dalanino en sabu ko wonɗen e janngude wa daraba lahum ajala o waɗaniɓe kadi laja bani adama ado yo tageede enen en inni koddoriyeji ɗin ko ɗi nayi ko koddoriye windi ɗon ka lawhil mahfuz on ɗo waylotako ko noyin enne tewnu koddoriye wiyete ɗon attaqdiru l azali ma o inni attaqdiru al am ma o wiye attaqdiru al mutlaq ɗum ɗo fof ko inde makko ka defte attaqdiru l azali attaqdiru l am wa taqdiru l mutlaq ko winda kon ka lawhil mahfuz sino winda ka lawhil mahfuz kaari o heɓay duuɓi 50 si 50 on hewti Allah kadi o tagay sabu on kadi bimana sabu on kadi ina fi ko an tagata o waɗay kadi sabu on sabu ɗon a feƴƴata konko windi ka lawhil mahfuz ɗon so windi ko a hettiɗo ma o windi ko a tampowo ma o windi ko a sellowo ma o windi ko ndiɗo leydi wurata fof no winda toon en détail fop no winda to la ina pos ka lawhil mahfuz ɗum no wayltako nabarno koddoriye ɗiɗaɓo on ɗon ko ñande balɗe 40 ma ñande balɗe 190 ɗen walla no jangirɗen ɗon ka arba'ina annawawiya ka hadith ibnu mas'ud wonde masi goɗɗo wona e ƴiƴam wona heɗɗere wona ɗuma ha si on tigi heeɓi balɗe 40 aw balɗe 190 ala inna wondema khilafi no hakkude ko wiyeten ceernoɓe Allah immina malaikajo on malaikajo ara ka teege yumma on tigi kam tigi sowa ɗon waɗa ruhu e on tigi ko nden ñande o windata lajal ma ngal e arsike ma on e siko a malaɗo e siko a malkisaɗo ɗiɗo piiji nayi bi katbi rizqihi wa amalihi o winde kadi honɗum inne wondema wa ajalihi shaqiyun aw sa'id jonno ko malaika ɓe windata ɗon naadey kadi malaika tun hawtoto inna min mi winday koye hoore yamirore kadi Allah mi mana ɓe malaika ɓe aray ɓe winda ɗon naafi haray kamɓe kadi ko kamɓe woni ari windi ko Allah yamiriɓe yo ɓe windu konko ɓe windata ɗon no waylo konko malaika ɓe windata ɗon hino waylo ko wonde fuɗɗintinde a darto feƴƴiron ko fiyen faamu darso hande ɗa mari noon koddoriyego kañum kadi inneteɗo taqdiru al umri kon ɗon malaika ɓe windata taqdiru al umri seke argol wala koddoriye gurdam maɗam fop programme gurdam maɗam fof ɗa mari noon koddoriyego kadi inneteɗo ɗum taqdiru l yawmi ko feƴƴata e nder ñallal ngal kon ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala dali kulla yawmin huwa fi sha'an ñande Allah no e fiyake mi manamo ikkude ko watta e ñallal ngal ko ɗi koddoriyeji ɗo nayi ɗiɗo no fotta en ɗa mari noon koddoriyego o jowaɓo on no ceernoɓe no poɗodiri e makko wiyeteɗo ɗum attaqdiru l mithaqi bi mana ko koddoriye aadi ko bani adama e Allah ɗettidi kon aadi iɗen jangino aya on Allah landi bani adama fof fewndo bani adama fof wonno ga keeci annabi adama alastu bi rabbikum qalu bala shahidna hinami jeeyi on ɓeyni min seyditike haray ko Allah jeeyimi hande kan noon ɓe ɗettidi Allah e aadi wondema ɓe jokkay sari Allah hande kadi noon Allah kadi eɓɓi ko honɓe ñiiɓata e on aadi ndi ɗettidi Allah e ko honɓe woni ñiiɓatani hara ko ɗi koddoriyeji ɗo joni noon no natori e nder koddoriyeji ɗin lajal ngal bi mana malaikaɓe aray ɓe winda lajal on tigi ngal ñande ruhu waɗete e on tigi konko ɓe windata ɗon hino wawi waylade kono lajal windete ngal ka lawhil mahfuz ngal no wayltako
jonnon hiɗen mari hadisaji ɓuyi ara ɗi inna sa jokki enɗan arsike ma on ɓeydoto maɗum honɗum gurdam maɗam poɗoto ko inneten on gurdam poɗoto ma arsike ma on ɓeydoto ko yeru ko malaika ɓe windi kon ko wiyete kon taqdir al umri ɗum ɗon hino wawe montede ko ɗum Allah daali haray yusabbitullah Allah subhanahu wa ta'ala no wawi itto goɗɗi goo lontinira goɗɗi goo wa indahu ummul kitab kono ko woni kon ka lawhil mahfuz non montatake jaka mi andi honɗum jaka mi andi haray koddori e kadi bani adama enen en wola noon ɗo joni yewtere nde heewɗen yewtude si tawi woni hinde dagi ka ahlu sunna wal jamaa kande dagaki ko ɗum woni ɗum ɗon goɗɗo nawna ka men o maaya ɓeyna si tawi woni noon mawɓe makko ɓe no marno moyen ma ɓiɓe makko ɓe no marno moyen si ɓe addinomo leyɗe porto o mayatano enen en wala jinsi kan haala ɗon si tawi woni no selli ka ahlu sunna wal jamaa ɗum ko toɓɓere arandere nde yewteten maɗum o duwa uji fewdo tum ɓeyna hiɗen tori Allah so surtout noon ko yowodiri e moɓɓen ɓeyna on ɗum meɗen tori yo Allah juuti balɗe monɗen mi mana toranagol goɗɗo yo Allah juuti balɗe on tigui ɗen enen ni balɗe on tigui ɗen no happa ka lawhil mahfuz joni noon innugo yo Allah subhanahu wa ta'ala ɓeydan on juuti gurdam on ɗan enen e wola joni ka saria kadi ahlu sunna wal jamaa ko position hombo ko darɗe honɗe ɗetti ma hiiri on nde yewtere ɗo maɗum o toragol Allah subhanahu wa ta'ala e bomɓe ɓe yo Allah waruɓe masalan so Allah jari boro on lanɗo bonɗo enen hino sella hino Allah subhanahu wa ta'ala mi tori ngam fattani kema yo Allah waru kaari ɓay himo boni iɗe andi noon lajangal ngal windanoma kala fil mahfuz in haalaji ɗon fof inchallah min khilal haray a darsu men on ɗo en waway e sen jangiɗo en waway hide ahlu sunna wal jamaa si tawi woni no newni ɗin konngulli ɗon ka ɓe newnade haray noon hiɗen andintina daiman sono kala mi andintina ɗum ka darsuji men ɗin fof ko ɗe toɓɓe ɗe janguɗen ɗo siɗa hooliɗe woɗɗa ahlu sunna wal jamaa kala no wonirɗa sina ɗe toɓɓe ɗo hooliɗa arena ahlu sunna wal jamaa ko ɗum ɗo jonno buyka bayanaji buyka yewtereji jamanu Allah andoto ene ko ɗum sertini shi'a e sunna ko sa faami ɗum ɗo ko ɗum ɗo sertini shi'a e ko wiyete sunna ene yewtay kadi ɗo toɓɓere himmude ene si goɗɗo wari goɗɗo si on waranomo hanno oya wurayno kako ɗon gurna makko lalli mi menasen faami ɗen mari feddeji goo innayi ɗi wo bani adama wo ko lajje ɗiɗi jogi ko lajal ngal o happana ngal e lajal suuɗingal bi mana goɗɗon wawimo warude adoyo lajal makko ngal yonude si on waranomo o wurayno ha o hewta ka lajal makko hiɗe mari feddeji hawliɗi ɗi wono no fuɗɗode ɗum shi'a ɓen jonnon si goɗɗo no landade ko nandeta a shi'a sa fotti e goɗɗo o innima goɗɗo no mari lajje ɗiɗi si goɗɗo maayi o inna si nano kaari warno kaari o wuuri tawino kañum gadi sa naniri goɗɗo sifa ɗin ɗon konngule koye andu hina ahlu sunna wal jamaa no gasa hara ko o mu'tazili mana fedde no to ndeyne mu'tazila maɗum hara ko shi'a maɗum hara ko e feddeji goo jonnon e hiltitano ɗen ka Allah dal ɗon wa daraba lahum ajala Allah subhanahu wa ta'ala piyani ɓe laje e ni lajal ngal no naturi on ɗum ko wiyete koddori e kon Allah daali wa khalaqa kulla shay'in fa qaddarahu taqdira Allah o tagi piiji ɗin fof o eɓɓiɗi kadi hattirde e eɓɓugol bi mana piiji ɗin fof hoddira Allah daali kadi wa kana amrullahi qadran maqdura Allah subhanahu wa ta'ala kadi a daali idha jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun ɗo noon madhab ahli sunna wal jamaa bi mana ceerno ɓen aka kul madhab ahli sunna e fedde jeddidi ɗin hiɓe poɗodiri ene gurdam e lajal ko gotum si ɓe inni gurdam e si ɓe inni lajal ko gotum nden mari feddeji goo innuɗi al umru wal ajalu fof ko gotum ɗe mari feddeji goo innuɗi hina gotum kono mazhabu ahli sunna wal jamaa inni sengo goo ko gotum sengo goo hina gotum enen e yewta ɗo joni ko ɗum sennidiri sinnama gurdam e si wiyama lajal bi mana gurdam fof gurdam no inne lajal kono la lajal fof innete gurdam mi ala sen faami gurdam fof gurdam no inne on ɗum lajal kono la lajal fof innete gurdam sabu fiyon ɗum gurdam goɗɗo no lanna innen wondema hara dargal daraki joni noon ko windi ko joni noon hiɗe mari ayeje arayɗe inna gurdam goɗɗo no ɓeydo jaka mi andi si kala kaɓe jangi bindol
argol inni gurdam goɗɗo no ɓeydo ma arsike goɗɗo no ɓeydo ko honɗumi famatami ko gurdam makko ɗan no ɓeydo ko malaikaɓe ɓe windi kon ka ɗeri muɗum fiyon sabu Allah subhanahu wa ta'ala no wawi inno malaikaɓe winde kaari wuray duuɓi 50 si o jokki en ɗan Allah subhanahu wa ta'ala inna malaikaɓe itte 50 on watton 50 ɓeydi kay on duuɓi 10 kono konko Allah inni ɗon itte ɓeyde kanko ko ɗum ɗon o winduno ka lawhil mahfuz bi mana ka lawhil mahfuz kañum fu sala montade ko woni ko malaikajo woni anda kañum ko woni ka lawhil mahfuz sabu ko woni ka lawhil mahfuz ɗum non ko Allah tun ande joni noon si Allah subhanahu wa ta'ala inni itte 50 on watton 50 naafi hari Allah andade ko 50 o wurata sabu Allah kañum nani ko windi ka lawhil mahfuz ko malaikajo woni anda ko malaikajo woni anda ko jelu hande kan no sa wadi moƴƴereje Allah ina malaikajo ittu ko winduɗa kon 50 watta 50 yaada e ummul kitabo mi mana en ko windi ko lawhil mahfuz jakami andi joni noon hiɗen mari woɓɓe ceernoɓe goo arayɓe inna joni o liyen yen firir ni firire none goo kamɓe ɓe firira on no ɓe inna joni si gurdam goɗɗo ɓeydoto gurdam ɓeydoto ko barki on tigi heɓata ka gurdam mum bi mana si innama gurdam goɗɗo ɓeydori ke duuɓi 10 bi mana koko waɗaynoɗa e nder hitande wotere wawɗa wadde e nder duuɓi 10 Allah barkinanima tamma o sayiji maɗi kono ko eneten haray ko ɓuri sellude ko wondema gurdam goɗɗo no wawi ɓeydade ka ɗeri malaika ɓen kono ka lawhil mahfuz wata ɓeydade barki on noon bi mana jogogol ñalaɗe ɗe Allah waɗi barke muɗum no naati e ko wiyete ko Allah subhanahu wa ta'ala ɓeydanma gurdam maɗan ko ɗum kono noon lajal ngal tigiri o yi wona oɗo aya idha jaa ajaluhum si lajal maɓɓe ngal ari fala yastakhiruna sa'atan ɓe nennantake ɗo sa'a wona leere firtatemo ko dumunne no wawi wono minute no wawi wono seconde no wawi wono ties sa'atan ɗo wala yastaqdimuna aditintake kadi mi mana ko windi kon ka lawhil mahfuz sino windi kaari o feƴƴinay e 20 heures 0 minute 0 seconde 0 tiers si hewti ɗon sabu hon kon iwray ka kon iwri wo on tigi maayo ɗum wata changeade few ka lawhil mahfuz ko ɗum oɗo jakami andi ayeje ɗe komi sendidirɗe ko ayeje honɗe wowlata fi ɗeri malaika ɓen e ko ayeje honɗe wowlata fi inne wondema lawhil mahfuz sa famali ɗum ɗon a ayeje ɗe mbuɓɓodirante par ce que ayeje goo aroye inna e hadisaji gurdam goɗɗo ɓeydota ko ayeje goo e hadisaji arayna gurdam goɗɗo ɓeydoto ronka andude kono firtirtaɗi Allah kadi aɗa daali wama kana li nafsin an tamuta illa bi idnillah wonki wo wonki ki mayata si wona tuma Allah muuyi kitaban muajjala ɗum ko hunde on ɗum ko hunde waɗɗintinade mi mana ko hunde détermination laaɓuɗo puy e joni noon hiɗen mari haditha ɗo hiɗen artande toɓɓere aranere nde est ce que no sellana ene no sellana goɗɗo du'anagol goɗɗo yo Allah ɓeyde gurdam yo Allah ɓeyde gurdam sabu ko landal hettugal surtout noon wano moɓɓen si nawi haray yo Allah subhanahu wa ta'ala juutiɓe balɗe yo Allah accu damɓe yo Allah kono noon faalaɗen ɗumana ndaren ɗo hadisa selluɗo ke mo imamu muslim filli seydina abdoullah ibnu masud hiɗen mari sonnajo nulaɗo maketeɓe ummu habiba ɓeɗo ko sonnaɓe nulaɗo tigiri ñande goo tawi hiɓe du'ade ɓe sonnaɓe ɗo hino du'ade jantoɗen nde du'aw maɓɓe on ɓe maaki allahumma amti'ni bi zawji rasulallah ɓeni Allah akkir miɗo torima ya pooɗu duuɓi nulaɗo ɗim harami ɓeyday wondugol e maɓɓe no moƴƴiri mi fijida e maɓɓe mi yewtida e maɓɓe min yaltida ko ɗum o wonno e torade yo Allah subhanahu wa ta'ala no dakmintinan nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam sonnajo kadi maki wa abi e babe ngan abi sufyan yo Allah kadi accidan on ya abi sufyan bi mana ummu habiba be mabbe ko abi sufyan be maki kadi honɗum wa akhi muawiya kanyum e siddam o yido sonnajo nula do maki on Allah poɗanan gurdan accidan e nulaɗo e baben an e ko wiyete koto an maɗum miñanga o yiɗo sonnajo ɗo toranike ɓeɗo tato yo Allah poɗu balɗe maɓɓe ɗe ndaren ɗo nulaɗo ko ɗum jaabi
ɗo ko jabagol ene no selli innugo yo Allah powɗu gurdal goɗɗo ndare ɗo ko nulaɗo a jaabi nulaɗo maki qad sa'alta Allah li ajalil madruba koko landiɗa ɗo ko hunde windade ni bimana nulaɗo jaɓali du'a makko inni on koko landiɗa ɗo o du'a mo waɗɗa ɗo ɗum windano ko waɗanoma lajal c'est que important yaade o yiɗo nulaɗo jaɓali o ya du'ano ɓe ɗuma ɓeɗo tan ɓe maki wa ayyam ma'duda haray ñalaɗe ɗen kadi ko limaɗe wa arzaqun maqsuma asike on kañum kadi ko sendaɗo ko windaɗo lan yuajjila shay'an qabla hallihi hay fus Allah yakkinta ado yo leere mum hewtude ado yo sayi mum walan yuakhira shay'an an hallihi o nennintinta miman Allah attintinta hunde ado kande windi ɗon o nennata kadi hunde ado kande windanaɗo walaw kunti sa'altillah si tawi woni betoroɗa Allah ndare ɗo nulaɗo no wattude sonnajo e feere si tawi woni betoroɗa Allah haray toro Allah no an yu'idhaka min adhabin fi nnar yo Allah dande hiite dande azabul qabri ko ɗum kana khayran wa afdal ko ɗum ɓurma moƴƴande si en ɗetti oɗo hadisa haray ko ɗum ya jabotoɗen sellanta julɗo toranagol musidɗo julɗo mum powɗugol yo Allah powɗu gurdam maɗa saabu nulaɗo jaabi ke ɗum ɗo sonna mum heɓoyɗen noon hadisa go ka nulaɗo tigiri on ɗum tori yo Allah poɗamɓe gurdal ɗo ko fi en wawi hiɓɓodirgol yewtereji ɗi o yi oɗo hadisa no haɗi adde noon hadisa ka tawata ɗon hara ɗon no newda ndaren ko nulaɗo maki allahumma nulaɗo tigiri woni ɗo e duade allahumma bi ilmika al ghaib Allah mi tororike ma gandal ma wirnigal ngal wa qudratika ala al khalq e dole maɗen e hoore tagore nden ahyini wurnan ma kanat al hayatu khayran li fote gurdan no moƴƴanimi o yiɗo oyni poɗu gurdan an ɗan fote gurdan ɗan no moƴƴanimi jaka mi andi on ɗum mi ɓi hadisaji ɗiɗi mettuɗi firde oya hadisa no haɗi oya no newni joni noon sifa ɗiɗo ko be anda mazhabu ahlusunna wal jamaa ko no firtirta ɗiɗo ɗiɗi sabu sa ɗetti oɗa sa inni haala haray ko ɗo gollitirɗa sa inni no hani ko ɗa gollitirɗa joni noon hadisaji ɗin ɗiɗi kala hino selli hay e goto hanaka hay keyɗe hadisaji ɗin ko be wawa hiɓɓidirgol ɗi ko wiyete adjamo joni noon ceernoɓe ɓen mazhabu ahlusunna wal jamaa ɓe jooɗi ɓe taxi ɗi yewtereji ɗo ɗiɗi ɓe inni ɗi yewtereji ɗo ɗiɗi ko faandi no sellane toranagol goɗɗo yo Allah pooɗu duuɓi makko ɗin simo nafude jama on hara na an tun o woni nafu sabu o sonnajo ɗo ko ɗumoyni yo Allah accidan min e nulaɗo e baben an e siɗɗo ko wiyete koto an hara min wondiray no moƴƴiri mo kala dakminto o oya jaka mi andi ɗum ɗo ko intérêt makko personnel o do du'i ko ɗum waɗi nulaɗo sakki jaka mi andi du'anagol goɗɗo yo Allah pooɗanmo gurdan ɗam haray si tawi woni du'a on ko fandiɗa ko fi Allah poɗanmo gurdan ɗam simo jonnete no goɗɗum kum gokkun ɗon heddo hakkude moɗon haray sella par ce que ɗum ɗon ko intérêt personnel ɗum ɗon haray ko an tu woni e nafa kono siko toraniɗa neɗɗo on ko yo Allah juuti gurdam makko ɗan sabu ko woni e nafude julɓe ɓen ko bi shaklin an haray ɗon no dagi ɗon haray anga gollidi on no hadisaji ɗi ɗiɗi kala jaka mi andi hadisa seydina ibnu mas'ud wonɗo ka imamu muslim mo nene ummu habiba tori on nulaɗo jaɓali ko tori kon ɗon sabu nene ummi habiba ko fandi koyo nafu kañum tun o noon hadisa mo nulaɗo tori ɗo ɗum ɗon ko fou jaka mi andi haray en wawata innude masala on himo harni ma himo dagi si goɗɗo ini ene hino dago toranagol goɗɗo yo Allah pooɗu balɗe makko ɗen ko inneten enen ko fi hon ɗum yami tororiɗa no si tawi woni koko nafata mofte julɓe ɓen fou ko nafata julɓe ɓen kon fou ko nafata communauté on fou haray no dagi kono noon si tawi woni konko toriɗa ɗon ko fi an tuya nafitor haray hana mi mana sen faami e ɗuma masala arama joni noon ɓeyden ɗon masala ene hino sella du'agol e hoore aaden bonɗo yo Allah raɓɓin ɗin balɗe makko ɗen yo Allah raɓɓin ɗin balɗe makko ɗen jama on ɓortodira emen makko ko inneten hino sella ɗon kadi si tawi tu woni goɗɗo o laamike ma o halfinama fiyaki
daga ko lorrugol tum o jokki no sellana julɓe ɓen ma julɗo toragol allahu subhanahu wa taala fi makko yo allah subhanahu wa taala raɓɓindimo balɗe ɗe ko nandi mum hara no sella ka saria kama zaba ahli sunna wal jamaa kono noon kadi toragol ngol ɗo kadi fiyen feññi masala o ɗum ɗon kadi innaka be tum daroɗa ka min mbari inna yo allah waɗu ni lanɗon par ce que ɗum ɗon kañum kadi adda darar non kadi adda ya ala lorra no gasa an tigiri yahora e mum haray ɗum ɗon kañum kadi si tawi woni lorrata no sellana imamu mum waɗugol ma halfinaɓe dina kam si tawi woni lorray haray no sellana ɓe waɗude sirran hara kono e hoore gunɗo mais là c'est fami ɗuma masala e jaka mi andi ɗo defte ɗen ko innata ko gurdal goɗɗo no ɓeydo joni noon gurdal ko inneten fat no happa no gasa noon jaka mi andi joni noon aren e masala ɗiɗabo enen si goɗɗo warama so o warano ka on tigi wuuray mi anda se fami masala sike goɗɗo ware ɗo ma ɗum goɗɗo nawnare adde nawnare par ce que ko ɗum ɗon ɓurɗen hewde gollitiro goɗɗo nawna yo allah dandu nawnare afrique tawa lekki ala on tigi waalo maya ko hasi kon ko ɗum nanata jamawino inna si tawi woni o haray ko marnoɗo moy so arno leyɗe porto o watano mayde ko inneten wolugol kan haala ɗon wona mazhab ahli sunna wal jamaa saabu sa haali ɗum ɗon jaka andi haray antigiri ko no inuɗa neɗɗo on no mari ladialji ɗiɗi ladial ngal o maayi afrique ngal si tawi woni ko ga o wonno ko e ladial goo mo maayayno joni noon allah koyni si ladial makko ngal hewti nennintake sottintake jaka mi andi on ɗum no haray ko hooliɗen enen nawnuɗo afrique maayi hay si tawi woni yimɓe ɓe miijoto so arno ga ko inneten hari windanoma o heɓata moyen argol ga kono na ya miijo so arno ga allah si inni o maaya e oɗo leere e oɗo minute e ɗuma hay so ari ga o maaya hay so ari ga o maaya ko ɗo woni aqidatu ahli sunna wal jamaa mu'tazila jogui ɗin haqqille mu'tazila kañum ko ɗum inni wosi goɗɗo warama si o warano ka o wuuray sabu kamɓe ka mazhabu maɓɓe ko ɗum neɗɗo on no mari laje ɗiɗi ko ladial ngal o windana ngal e ladial honga e ladial eɓɓangal no gasa goɗɗo wara mo adoyo hewtude ka o windanaɗo joni noon landitiɗen on fedde innuɓe goɗɗo no mari laje ɗiɗi mi anda sen fami ko komi woni e ɗumannade ka ha ɗo ni ko ɗuma firtugol ka ceerno jon inni ɗon wa daraba lahum ajala allah waɗani ɓe ala laje mu'tazila kañum ko nini bi mana fedde majjunde goo kañum ko nini wo bani adama no mari ladial bi mana ɗo himo mari kadi ladial ɗo bi mana himo mari ka o wurata ɗo ko ɗo woni maximum o sikki ko ɗo wurna makko hatti himo wawi noon mayde adoyo hewtude ɗo si goɗɗo waɗi nana sen fami c'est que kamɓe ko haqqille maɓɓe si goɗɗo waɗi ɗo accident ewto maayi kamɓe ko haqqille maɓɓe ɗin feddeji ɗon no gasa si on accident wo waɗano on o wuurayno ha ka allah happi ɗon kono ɓay accident o waɗi accident on waɗimo adoyo allah ka happi ɗon enen noon ahlu sunna wal jamaa innudemo o si o waɗi accident o maayi andu kaka o maayi ɗon ko ɗon allah winduno na fi so waɗano accident ma mo wawno wuuro o ɗum ɗo fof ko fi hon ɗum ahlu sunna wal jamaa ko fi jogitagol oɗo fa ida jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun si leere on yoni nennatake fus adintintake kadi fus fop no windi on ɗum no laaɓiri pos joni noon landi ɗen ɗi feddeji innuɗi wondema goɗɗo ko laje ɗiɗi jogui innuɗen awa si tawi woni onon jadalan nafridu jadalan si tawi woni min jaɓani on wondema goɗɗo ko laje ɗiɗi a jogi haray ko fi hon ɗum allah waɗani ngal ladial ɗo himo andi na ɗon oya mayata ko ɗo o mayata andi ɗon haray allah subhanahu wa taala on ɗum waɗi hunde abathan e hore fijudaro allah noon no inni e alquran on ɗum kanko o waɗirta hunde abatha ɓe fijudaro jakka mi andi sa inni ko ɗo o maayi hari innen wondema sa inni ko ɗo allah happimo o
o maayi ado ɗon haray Allah happugol makko ɗo woni abadan si o ari kadi ɗo o maayari ɗo ari ha ɗo haray happugol ɗo kañum kadi woni fijudare ko ɗum enen noon Allah subhanahu wa ta'ala sifora fijudare ko ɗum waɗi mayɗo enen bi tafsir woni ko kullum woni ko kakol yani woni ko inne wondema ko fello lanci woni ko leydi dimbi woni ko mbeewa maayi kala ko memmini ga andu Allah no andi fi mum ko lajal mum yon tuma lekki yoori o andu lajal makki timmi hay fus enen en goɗɗo hinatake no jogii laje ɗiɗi siko ɗama wurayno siko ɗama maayayno ma si docteur jo ma siko docteur ɓe ɓen ganu on tigui wurayno siko docteur ɓe ɓen Afrique on tigui wurata ɗum ɗon na tawhid ahlusunna wal jamaa ahlusunna wal jamaa no Allah waɗiri mani lajal ko noon kadi o waɗiri sababuji mayde mo waɗi kadi on sababuji mayde ɓaytu woni Allah happanima e nde ñalande ɗo a maaya o leere ɗo o waɗi kadi sababu ko honno gerdirta ha maaya e nde ñalande ɗo imma mayra nawnare ma mayra accident ma mayra ɗuma sababuji hara sababuji ɗin kadi naafi ko bani adama tagata ɗi fof ko Allah subhanahu wa ta'ala tagi mi anda sen faami ɗum ɗo fof ko firi aɗa tabintingol on ɗum lajangal joni noon adden masala go kadi hittugo wo ene goɗɗo no wawi humpitagol leere ka mayata ɗon goɗɗo no wawi so'ude wondema neɓata maya ɗum kadi ko landal ngal falle ɗen jabade saabu ngal hetti ko inneten goɗɗo mayde nden ko hunde wirnide mayde nden ko hunde wirnide ko fiino ko hunɗum Allah subhanahu wa ta'ala wirnani mayde nden si Allah hollayno en mo kala ko e leere hombo mayata hanno gurdam men ɗam fota sabu kono woni e wetirde noon wonɗa maporade kono woni e wetirde noon wonɗa e maporade hanno hande kadi on ɗum hande kadi mo yinoɗa wo no goƴi sabu fiyonno sabu no ano gasa enen jooɗiɓe ɓen ɗo hara oya no waɗana hanki oya no waɗana maaye janggo oya faɓɓi janggo oya faɓɓiti janggo joni noon en tato kala hiɗen andi no eddani e balɗe tati en wata yewtude en wata fijude en wata huwodiro sabu mo kala on ƴetti haqqille mum ɗen nawri toon ko ɗum Allah inni o fiwata on sonjo mo waɗa e nawnare nden hara on ɗum hara yimɓe suuɗani ono on fowtoto ɗum ko hikma fi suuɗugol laje ɗen hikma ɗiɗaɓo on ko ɗum ceernoɗen ini fi suuɗugol mayde ɗen si mayde nden kadi happano mo kala andi konde tuma mayata mo kala jaɓata no waɗgol ko moƴƴi mo kala en nay noon no heddi hitande yomi waɗu fen ɗo ni bakkatuji ɓay to ni Allah jaɓayi tuba buya macca ha hara no heddi hitande mi rewa Allah ɗon joni noon mayde nden Allah waɗi nde ɗum a anda ko honde tuma nde arata a anda ko honno nde ardata a anda koye honɗum nde tawete hande kadi noon marɓe haqqillaji ɓen fof inna he yontigui jokku ko moƴƴi ha tuma ñande nde ari wonde tawdala e mum nde wawi arde janggo nde wawi arde faɓɓi janggo nde wawi arde ɓawa duuɓi joyi nde wawi arde duuɓi ɓawa Allah ini mi suuɗete nde fi ya wakkilo gollana hoore ma fi no heɓiro e ha aljanna ɗum ɗo fof ko hikma fi suuɗugol mayde nden joni noon landal ngal ko ɗum ene goɗɗo no wawi so'ude wondema maya woni ko inneten hino wawi so'ude kono noon e hoore noon kañum kadi koyen andu wondema mayde nden andugol mayay e so'ugol maade mayde ko piiji ɗiɗi sertuɗi koye sendidirɗin noon goɗɗo wawata andude mayay sabu ɗum noon ko ilmul gayb ɗum noon koko wirni kono noon ɗa wawi heɓude mandeji tindinayɗima wondema lajal ngal ɓattike ɗon ko maade signe ɗa wawi heɓude signe ji ɗum ɗon heeɓi haygo nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam nulaɗo tigui rigga hitande nde ɓe feƴƴinayno nden lafi hari heɓe andi ɓe feƴƴinay kono ɓe so'uno no gasa ko arata tawatala kono noon ɗum ɗo kadi kombo so'ata siki so'ugol kadi wondema neɓata lajal ngal hewta ɗum kadi ko nema e nemaji Allah subhanahu wa ta'ala fiya e bilo rewgal Allah subhanahu wa ta'ala ɗum noon kadi na fof okkete ɗum ko goo ɗiɗi kadi ko wattanay ɓe yila ɓen hiyata nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam hitande nde ɓe feƴƴini nden enen e jangguino kasira hari hitande seydina jibril jippoto jannaɓe alqur'ana hitande nde ɓe feƴƴinayno nde seydina jibril ko laabi jelo e jippi laabi ɗiɗi hari ko nde wotere seydina jibril arata seydina jibril jippi hitande nde nulaɗo feƴƴini nden laabi ɗiɗi tun nulaɗo o ko jippani laabi ɗiɗi kon hino mari sabu nulaɗo ko ɗon so'iri hina fiɓe andude ɓe maye ɗum sabu maygol ngol ko ilmul gayb ɓe so'i
argol makko laabi ɗiɗi ko fii passé o arwita hitande arayde nden harami maayi nulaaɗo so'i ɓeyɓi siingi wondema haray lajangal ngal timmi woniroy noon jaka mi andi so'ugol leere yoni ka yata siko a moƴƴo ma siko a wattano yila ino wawi won kono andugol wondema si faɓɓi janngo mi maya faɓɓiti janngo mi maya ɗum noon ko ilmul gayb ɗum noon ko hunde wirninde noon la yalamu illa allah ɗum allah daali wonki wonki yanno anda min ay ardin tamut hay wiya goto anda lajal mum ngal kontu seydina oumar ibnul khattab fewdo ɓe laami hitande nde ɓe sakkiti hajjoyde nden seydina oumar ibnul khattab ɓe yehi ka jamaraje ɗen bugete ɗon ka hajju goɗɗo ɗetti hayre nde bugiɓe tun nde tappiɓe ka hoore maɓɓe seydina oumar noon kañum hari no mari telende hari ɓe ala sokkundu tumboga ɓe jogui telende goɗɗo bugiɓe tun hayre nde wi pensan ka hoore ƴiƴanna siwi e maɓɓe goɗɗo goo noon tawino takko maɓɓe ɗon ko kamɓe laami noon on leere ɗon seydina oumar goɗɗo tawino dari takko makko ɗo ini ya oumar ko ayyo oumar hoorema nden fusi on wowluɗo ɗum ɗon tawino wondi e goɗɗo goo on mo wondi inni hitande arande nden tawata oumar kamɓe ɓe landini fiyon o inni par ce que o innuɗo hoore makko nden fusi ɗo o noddirali mo amirul muminin ko inni ko ya oumar donc inde mak inde seydina oumar nden o noddirimo ono noddirali mon ko an yo lanɗo hoorema nden fusi ko inni ko an yo oumar hoorema nden fusi o andi haray laamu ngu wi jungo o yahara o yawarama ɗum noon ko ade simple joni tout so iri noon fewdo ida jaa nasrullahi wal fatra jeppino ko ndu waɗuno sahabaɓe fof welti jama o naati ka dina yimɓe ɓe naati dente fof ɓe welti seydina abibacry kañum wonno wulli kamɓe ɓe landa ko ɗum ɓe wullata ɓe inni mi so'i wondema lajjallulaɗo ngal ɓattike si tawi woni ko allah nuli ɓe kon timmi fof naati ka dina ko ɗum le allah nulirnoɓe haray on no lajjal ngal timmi jakamani goɗɗo no wawi so'ude neɓata lajjal ngal e kono noon laya jooɗoyna min miɗo andi kaari maya e kaari ɗum noon ko ilmul gayb ɗum noon koko wirni na wawi noon so'ude kono noon so'ugol ngol kadi ɗum kadi ko arsuke iwowo ka allah e wattalngol e yili e mandeji ɗin ko wiyete wano mawɓe men goo noynne haara fewdo ɓe feƴƴinta ɓe yawno ɓe jonniti piiji ɗi ɓe halfinaɗi fof ɓe yooɓi ñamale maɓɓe goɗɗum ngo kañum kadi ko ɗuma so'inta goɗɗo no wodi nawnajo gonno toon nanggayɗema anti kadi so a kara nde ɗo nawnare daccirte ɗum ko goo ɗiɗi kañum kadi arten ko portoɓe visitata on tigi ko ɓe inna on noon noddanima yontere ma jonte ɗiɗi ma jonte tate woɓɓe ko ɗum ɓe ɗettata ɗo yo porto andi ko wirni na ko wirni ko allah subahana wa taala no tagi en tagani en aduna o waɗani en ko'e jonni en haqqille ko sertirɗen e ko wiyete kulle ɗen ko joni noon gande ɗen allah subahana wa taala no waɗani en mandeji makko ɗin fof ga ko yowodiri e aduna kon fi yen gollitir nafitore allah dali wa sakhara lakum ma fi samawati wa ma fi l-ardi jami'an minhu inna fi dhalika la ayati li qawmi yatafakkarun allah no tagani en piiji ɗin fof joni noon ɓe ka laktanji ko ɗum ɓe waɗata na fi hara hiɓe andi ko wirni de e piide misal si tawi woni ƴiƴam maɗan no hani dogirde ni e nder inne wondema minute goto ɗan watti ɗuytude vitesse majjam kamɓe noon ɓe janngino haray no windi e nder gande ɗe allah arsike en ɗen bani adama wata wurude si tawi woni ƴiƴan on tigi ɗan darike joni noon hara ƴiƴan on tigi ɗan no darotu ɓe ɗaɓɓi lekki ko jindinaɗa ɓe ronku hande kadi ɓe kamɓe tigi ko ɗum ɓe andata ɓe anday ko mandeji mayde nden ɓe yiyata mandeji mayde nden wano no innirɗe noon seydina abibacry ɓeya kañum kadi yii ɓeɗo kañum kadi portoɓe ga kañum kadi ko mandeji mayde nden ɓe hiyata go naafi ɓe yi ay mayde nde maɗum ko jelo ɓe ni maye wuuri ko jelo kadi ɓe ni haray ɗuma pas probléme so on tigi ɗetti kiɗo lekki savali on tigi mayoyi donc haray ko faalaɗen ɗumannade mayde nden goɗɗo no wawi so'ude kono on tigi wawata innude no andi innen wondema ko ɗuma wirni ɗum ɗo fof ko fi firtugol on ɗum ka allah ka ceernojo on inni ɗon wa daraba lahum ajala mi waɗani ɓe laje jakamen ɗi kakol sigol ruwi ɗongol yani andu allah no andi fimmagol sigol wonti bullare allah no andi fimmagol si allah kadi ni ngol kakol ɗo ko hande jemma e o leere ɗo e o tiyerto ɗo e ɗuma fof
fof hay fus ala e yaltude ko wiyete lajal ɗuma mum ko ɗum noon haray ko ɗo wonde e ɗuma hattude enen inni wondema ko ɓuri hittude ka darsu men ɗo ko ɗum ko sendidirgol wondema ko honɗum wayloto si innama arsike goɗɗo no ɓeydo ma ɗum du'awuji ɗin ma ɗum gurdawtigi no ɓeydo haray ɗen ayiji ɗon e hadisaji kon no firirte enen en woni wondema koko malaika ɓe windata kon wawi waylade ma ɓeydede kono ko windi ka lawhil mahfus kon ɓeydetake inchallah haray ko ɗo wonde hattude darsu men arowo on en janggay wondema enen wondema toɓɓere goo wano oɗo ɓe maki la yuraddul qadaru koddoruye on ruttirtake illa du'a si wala du'a sikki ko du'a to woni wawi sakkade koddoruye kono ko koddoruye hombo fandano o malaika ɓe windata ko ko windi kon to alawil mahfuz hay du'a sa waɗi hatta wala yazidu fil umr illa al birr haray ko dewal tum ɓeydata ko wiyete innen wondema gurdam wa inna arrajula la yuhramu rizqa bidhanbi yusibu haray neɗɗo on no harminane arsike sabu bakkatu mo faggiti en inni ɗon kañum kadi koko malaika ɓe woni e windude kon wonde e ɗumannade haray ko ɗo wonde e hattude inchallah darsu men aro on en uddite kañum kadi damal goo koye deftere aqida inna wondema aqidatu at-tahawiyya l'imam abi ja'far at-tahawi fi bayani aqidati ahli sunna wal jamaa jangude ɗo arayla hatta ɗo wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh allah e ɓanduma wa ugol wa min walyaɓe fuuta ko yimɓe mawɓe ɓe hooliɗen hen hoynatama aybinen goma wa min gomɗimɓe godal jaati allah e inɗe mum e sifaji mum jumpali haali ko wembi en walyaɓe fuuta ko yimɓe mawɓe ɓe hooliɗen hen hoynatama aybinen goma ɓen bollinali ɓe mbadinali ɓe nandinali ɓe ɓandinali ɓe ellinali ilahu men waliyaɓe fuuta ko yimɓe mawɓe ɓe hooliɗen ɓen waynatama aybinen bomawa ɓen yiɗunoɓe teddini alu bayti muhammadin kono non añali sahaba en kohoɓe men waliyaɓe fuuta ko yimɓe mawɓe ɓe hooliɗen ɓen waynatama bal tawruɗen ɓe ko jarugol ino manta ɓen wa kam sayyidin fiha manutin mandiɗen